Mtu anapolala anapumzika, anapumzika. Lakini nataka niwaambie wenzangu, mtu anapopumzika, mtu aliyemwamini Mungu, wakati sisi binadamu tunalia, lakini zangu mgeni ilikuwa mzuri zetu. Watu wanalia, lakini nimejua kuna wengine wanajifanya eti wanalia, lakini wanasaidia. Kuna wengine wanajifanya eti wanaomboleza, lakini ni kuomboleza ili waite wengi wakuja, ili kuita watu kuje waone kwamba kuna mtu amekufa. Ile kujifanya kuomboleza inasaidia watu wakikufa wenye kama hakuna mtu analia na kukosa mtu mwenye anajifanya kulia, tutajua aje kwamba fulani na fulani amekufa. So lazima watu wapatikane wenye wanajifanya wanaomboleza, wenye huzunika sana na kifo cha huyu mtu, mpaka wengine wanasikia kilio, wanakuja wanagundua kwamba kuna mtu ameweza kukufa. So kwa hivyo mtu akikufa, mbingu inafurahia kadri tunajua. Wengine wanajua kikweli, rafiki yako mwenye amekuwa akikusaidia kila wakati akikufa, anajua utalia. Mama, wazazi wako, wale watu ambao wanakuanga karibu sana na wewe wakikufa, roho yako inachanganyikiwa, unalia, lakini nakwambia wakati wenye unalia, kama huyo mtu alikuwa mzuri, mbingu inafanya sherehe. Lakini mbaya akikufa, nasema mwenye dhambi akikufa